Paljanske škole od danas su bogatije za 203 mališana koji će shodno propisanim mjerama i preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije, Instituta za javno zdravstvo i Pedagoškog zavoda Srpske biti raspoređeni u smjenama po 15, dok će čas trajati 20 do 30 minuta. Direktor osnovne škole Pale Aleksandar Rajić rekao je da je nastava uprkos svim vanrednim situacijama počela na vrijeme, te dodao da je u ovoj školi 120 prvačića raspoređeno u 5 smjena. Najveće novine jeste i to skraćenje časa na 20 minuta u našoj školi. Podijeljena su djeca u dvije grupe, nema miješanja po učionicama, nema ulaska u školu nikome osim učenicima i zaposlenim. Sva komunikacija sa roditeljima odvija se putem mailova, telefona, poruka. Sve neophodno što smo trebali da pripremimo i jesmo, niz tih epidemioloških mjera od maski, higijenskih sredstava je već urađeno. Osnovna škola Srbija danas je upisala 68 prvačića, od kojih su 65 u centralnoj školi, dok su 3 učenika upisana u područnom odjeljenju u Podgrabu. Ovim putem želim da zahvalim Vladi Republike Srpske i Ministarstvu prosvjete i kulture koji su zaista i Republičkom pedagoškom zavodu i našoj opštini i našim privatnicima i zaista toliko ljudi ima koji su nam izašli u susret. Nismo bili sami, niti smo bili prepušteni na milost i nemilost da mi sami razmišljamo kako i šta. Dakle, imali smo podršku sve vrijeme od institucija koje sam navela. Dobili smo sredstva za dezinfekciju, dobili smo ubruse, toalet papire, dobili smo toplomjere, dobili smo maske. Dakle, sad da ne nabrajam ko je šta donirao, uglavnom to su sve stvari koje su donirane od strane institucija koje sam već navela. U osnovnoj školi Mokro prvi razred upisalo je 15 prvačića, od kojih je 12 upisano u centralnu, a 3 učenika u područne škole u Kadinom selu i Hreši. Zbog specifične situacije nastavu smo organizovali poštujući mjere Instituta za javno zdravstvo da bi se obezbedila sigurnost i bezbednost učenika i da bi se prije svega zaštitilo njihovo zdravlje. Učionice su prikladne, opremljene, sve je očišćeno, dezinfikovano, oni ulaze poštujući potpuno mjere u sve spremljeno. Ove godine smo krenuli školsku godinu prije svega sa renoviranjem mokrog čvora, što je bilo urađeno sredstvima resornog ministarstva. Paljanske prvačiće danas je posjetio i načelnik opštine Pale Boško Jugović, koji im je uručio simbolične poklone i čestitao početak školovanja. Pohvalno je da ove godine imamo preko 200 mališana, a dokaz za to je i da je opština ove godine ušla u izgradnju novog vrtića i već smo počeli sa radom, a što eventualno u narednih par mjeseci treba da doprinese i smještaju mališana u vrtiću. U svakom slučaju mislim da ćemo se izboriti sa svim što nas očekuje i da će ova djeca biti marljiva, vrijedna i na ponos i opštine Pale i Republike Srpske. Školska 2020-2021 godina počela je danas u svim školama Republike Srpske uz poštivanje svih mjera zaštite od virusa korona koje je preporučio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.